Edebles krumir tumensar pradalen penalen. Kakava video kakirala fi hari taro Matej štarto glava o duito delo. Taro dešu duj džiko bišu panč. Dobro, kachiti na prvo taro dešu duito stiho džiko dešu šofto stiho. A koga šungja deko Jovan tano predajemo, cidingjapes ki Galileja. Znači baš u Isus vakirala. Hem od koga mu klao Nazaret, alo hem selengjapes ko Kapernaum, uzo more, ki okolina Zavulon hem Neftalim, за да те пергјовол окова совакиргјао пророко Исаја. И пув Завулон хем и пув Нефталим, ко друмо е морескоро, таријавер страна е Јорданескири, и Галилеја е народонгири. О народо кој бешелесине ко Каранлуко, дикла бари светлина. Хем око Ленгеда, кој бешенесине ко Тан, коте сој сенка е Мерибаскири, о Ленге и клили и светлина те светинел. Добро, паралелен пенален акате, о Исус шунгја баш о Јован Крстител, дека о Ирод панлале. Хем адалеске мангла харите цидел пеодотар, хем тирджалки Галилеја, ко северно дело ко Израел. Значи, гело ко Назарет, ки дис Назарет. Нели ов барило до те. Па после гело ко Капернаум. А кавасо киргја исполнингја јек пророштво таро Исаја, баш јакаја околина, дека народо кој живи нено те, кој бешенесине ко Каранлуко, кади кен бари светлина. Хем деко окола кој бешенесине ко Тан, коте сој сенка е Мерибаскири, оленге и клили и светлина те светинел. А јарва кирила о Исаја. А да ја светлина тани о Исус. Еакана, течитина, таро дешефтато стихо, джико крајо. Од тогаш, о Исус, почмингјате проповединел, хем те вакирел. Покајнен тумен, соски од царство небесно, ало паше. А кога джаласине узо Галилејско море, диклален е дуе прален, о Симон, вакир до Петар, хемо прал о лескоро о Андреј, сар фрдена сине мреже ко море, соски сине рибајра. Па вакир јаоленге, авен палиманде, хемека керафтумен рибајра манушенгере. А ола, одма му клео мреже, хем геле пали лесте. Хем кога гело до тар, дикла поадари јавера дуј прајла. О Јаков е заведе скоро, хем опрал лескоро о Јован. Ко броди ленгере дадеја о заведе. Сар поправи ненасине помаре мреже, хем викингјален. Ола одма му клео броди, хем педаде, хем геле пали лесте. Хем о Исус джаласине ки цело Галилеја, сикавеласине ко оленгере синагоге, хем проповединеласине о Евангелие баш од царство. Хем лечинеласине секова на свалипа, хем секое слабост, машкаро народо. Хем шујна кергјапес гласо башолеске, ки цело Сирија. Хем аненесине ки лесте сај насвален, кој циденесине таро разно насвалипа, хем муке. Демојна сој сикиленде, месечајра, хем шлогириме, хем лечинелелен сине. Хем джанесине пали лесте бари гужва, тари Галилеја, хем одешти за, таро Ерусалим, хем Јудеја, хем окоја страна таро Јордан. Значи, прајлален пенален акате, о Исус почмингја те проповединел, те пирел те проповединел. Вакирела дека од царство небесно, нели е девлескро царство, ало паше. Викингјапе прва ученикон, акате, о Петар, хем о пралескоро о Андреј, па после о Јаков пе пралеа о Јован. Ола сине сарине рибајра, хем кога о Исус викингјален, сокерге, дали манглеа хари време те размисли нен, или те керен лафи пе фамилјаја, или те шунен повише таро Исус баш јакаја бути, козом пароковол, те пучен, козом сатие кокурку, а сав ке букја. На, ништо, него одма уштиле, мукле пибути,
Па баш о Јаков емо Јован пишнел дека му клепе даде, хем геле пало Исус. Значи, ола одма геле пали лесте. А кај бут интересно. Добро, баш о Петар или о Симон, нели сили дујанава, хем баш иле скоро прал о Андреј, пишнела баш иленге ко Јован прва глава. Значи, ко Евангелие според Јован прва глава, пишнела сар запознан гепе вече Исусеја. Па шај после ирангепе киленги рибути, са рибајра, ко обично живото, нели, ирангепе, саджи коте о Исус, алоа кате те викинелен. Баш о Јаков емо Јован наджанаја баш, ама ола са пенџарена песине, најверојатно о Петар емо Андреј вакергеленги баш о Исус. Ема далеске ола сине спремна, ола одма уштиле кога оло Исус. Кој ек начин му клепе фамилија. Добро, наджанаја со мислин ја одатлен горо акате, ама нели ака на капирен е Исусеја. Шај на му клеи фамилија целосно, ама наете джан кере секова диве више. Наджанена сока керело Исус, мора само те следи ненле. Исто агар му клепи бути, а давај бут баро нешто. На не јавер начин те заради нен паре. Хема кана на не ленге сигурно котар кавено паре. Хем која дава моменти шај на не ленге јасно, ама менџа најде дека ола фактички геле ко мериба. Нели о Исус викингјален ко мериба фактички. Соски скоро саученике ко крајо, ко вен му ударде баш о анаф Исусески. А джанај дека нијек никогаш на пело пишмани баш јадава со геле пали лесте. Добро, прајлален пенален, кога о Исус викинела тутут, дали уштеја, дали джаје одма, требелото оволеме насав ко срце, со мангело одма те уштел, хем те прастал пали лесте, кога ка викинела мен нешто те кера. Не морате размисли на баш и секова варијанти, со шајто оволки иднина, или со ако акава, со ако акова, и си само јек со требелата решина. Те олучи на мен дефинитивно акана, чак англедер те викинела мен о Исус баш и нешто. Те решина дека овитан окова ка со мангаја, дека овитан окова ка следи наджико мерибе. Без разлика козом и паро, козом и несигурно, козом на не логично, без разлика дали логично или на. А канате решина, прајлален пенален, тогаш ов кога ка викинела мен, нешто те кера, кова спремна, одма те шунале, одма това послушна. Сар со кергејакала ученик јакате. Ака на неакава решение или избор, буд паро. Соске о Исус, тано буд пошукар таро сасој си коакава свето. Хем на не битно джикај ка води нелемен, на не состар те дара, соски овија менсар. Овен благослови ме прајлален пенален, одевел неговол ту менсар. Амин.